Tako da smo mi imali problem u tom momentu, 1945. borbe sa tim revanšistima koji nisu mogli prihvatiti postojeće stanje. Na prostoru Moslavačke gore i Bilogore, tamo gdje su nekada bila i naša uporišta, sada koncentrirali i iz raznih drugih krajeva, iz Like, ovi otpadnici, ili koji su iz kolona onih križnog puta, kako su ih nazvali, iz tog križnog puta pobjegli i nazvali se sakriti. Otprilike tako da se na tom području naša je ocjena bila da se nalazi oko 200. Sjećam se jednog svog rođaka, Šokac se zvao, Pero Šokac, koji je bio ustaša i domaći ljudi su ga poznavali kao ne baš dobrog, već su mu pripisivali zločine. I dođe jedan dan, ti moji rođaci, strina, čiji je to bio brat, dođe kako bi se on htio ipak predati. Ja sam napisao jedno pismo njoj, neka mu to preda, jer ona zna gdje se on krije, neka mu preda to pismo i da ćemo postupati po zakonu prema njemu. Nisam mu dao sasvim garancije, jer drugi dan ja dobijem obavijest da je ophodnja Knoja koja je operirala na tom području, njega ubila. Izvještaj je bio je naoružan, a bio je naoružan, jasno, i likvidacija je bila na terenu, jasno. I činjenica je da je posle oslobođenja jedan krug ljudi napravio veliku grešku. Bio je Kostić, Čan je bio PK, skupio jednu grupu partizana koji nisu poznavali ove terene i vršili odmazdu. Sekretara komiteta Bajmoka su streljali. Nisu pitali, skupili su Mađare i streljali. Najviše je streljano, nažalost, proletarijata i biroša. Jer oni koji su bili krivi, oni su pobegli. To je, nažalost, bila samovolja jedna i svi su pokažnjavani, a životi su otišli. Imali smo revanšizam od domaćih ljudi, Srba sa tog područja. Ovi revanšisti su ubili tajnika Gradsko-kotarskog odbora, Narodno-oslobodlačkog odbora, koji je bio Hrvat, partizan iz tog kraja, Lalić. Jer ubili su ga naši revanšisti. U prvom momentu mi smo svakako rekli, to su učinili ovi zlikovci koji se povlače. Međutim, daljna istraga je ipak utvrdila da su to bili naši partizanski ljudi, ovih o kojima kažemo da je postojalo revanšizam. Jel? Moj brat bio pod sumnjom zbog te mlade Istre, jer sve što nije partija organizirala, sve se sumnjičilo. On je u ratu bio u Istri urednik Hrvatskog lista, u bunkerima, u teškim uvjetima radio cijeli rat, pjesme pisao i tako dalje. I 1945. je izbačen iz partije već u 6. mjesecu u ljeti. Odmah posle rata, jer da je on bio prije rata agent, tako da smo počeli razmišljati što je ovaj pokret naš. Mi smo bili idealisti, krenuli smo u taj pokret i on je počeo nas sumnjičiti. Ti otkupi u stvari su bili neminovni. Ja sam učestvovao isto u tim otkupima, ja sam bio oficir, pukovnik, ali najveći deo, to je bio normalan razgovor sa ljudima. Bilo je strašnih preterivanja. Tu je Vojvodina u jednom delu u stvari bila i moneta za potkusurivanje. Malo je poznato da su vojvođanski domaćini išli u Mačvu, u Slavoniju, pa čak i u istočnu Bosnu, u Semberiju, da kupuju žita i kukuruza da bi ispunili svoje obaveze. Obraz za Slavoniju i Baranju i pošliju u taj pakao Slavka Komara.
Zašto pakao? Obavezni otkup koji se obavlja uz vrlo teške okolnosti, jer niko neće da predaje robu samo tako. Tako da je hrane nestalo. I mislili smo da ćemo mi pomoću seljačkih radnih zadruga ujediniti rad, ujediniti sredstva, da će to ići. To nije išlo. I mi smo doživjeli veliki poraz sa seljačkim radnim zadrugama. Ova politika nove vlasti u Istri naravno bila je rigidna, bila je oštra, bila je socijalizirala se, socijalizam se stvarao i to je prepalo jedan dio ne samo talijanskog nego i hrvatskog stanovništva i nama je žao da se to dogodilo jer to su bili Italijani, obrtnici, majstori, dobri stručnjaci, brodograditelji, ribari, liječnici, činovnici, to nam je sve posle falilo. To je, Istra se ispraznila. Prva savezna skupština, kad je sazvana, Čika Moša Pijade je trebalo da predsedava. I sad došli su u kačketama raskopčanim, košuljama razdrljanim. Čika Moša ih pogleda i kaže, šta je ovo? Na što ovo liči? Jer ovo skupština, savezna skupština, ovo nije. Da ste mi se odmah pokupili i doterali u red sa mašrama 2 sata pauze. Neću nijednog u kačketu da vidim. Mi nismo se borili da mi budemo odrpanci, nego smo se borili da ne bude odrpanac. Kako sam ja više od godinu dana, kao i mnoge druge jedinice, bio, hajde da kažem, u jednom stalnom borbenom poretku u hvatanju tih bandi. I u tome smo imali uspjeha. To smo okončali tako što smo one pohvatane slali pred sud i u daljem procesu kako je ko završio, to nije bila naša briga. Ja sam tek 1946. godine došao u Sarajevo, to je ipak godinu dana iza rata, ali možete vidjeti, ja sam došao u onakvoj odjeći u kakvoj sam bio i u partizanima, u opancima, getama i tako dalje. Tako da sam izgledao smiješno nekim, ali meni nije bilo smiješno, to je za mene bio dio rata koji se tek tad na poseban način okončao. Jedna kritična tačka, to je Draža Mihajlović. Lovi se Draža da se hvati, a UDBA imala jednog čovjeka u svojim rukama, njegovog prvog pomoćnika i najbližeg saradnika, Kalabića. I kaže, ti ćeš ideti dolje na Višegrad, Ćuprija na Drini. Tamo ćeš da budeš kao šef meteorološke stanice. I da kaže, odatle nemaš ti, to izgleda za narod, ali ti ćeš imati vezu, radio vezu sa vojskom i tom grupom policajaca. Pa da se ne sukobe, a oni su vojska obučena kao vojska, ovi su obučeni kao četnici. Iako je vojska, vidi, sve će ih pobiti. Nego da znaju ti lijevo, ti desno i tako dalje, prema planu koji imaš, to ti je sad posao. Puste glas da je došao Kalabić sa četnicima iz Srbije i da traži Dražu Mihajlovića, kaže, ako je to Kalabić, dovedite ga kod mene i te ljude naše. I oni dođu u to selo tamo. Kalabić igra ulogu kao njegov pomoćnika, u stvari prihvatio za UDBU da spasi glavu, da ga izda, da ga pusti. I tako se desi 3 ure popodne. To na telefonu, alo, Marko, mi smo gledali, druže Marko, Ranković. Evo, rekao, mene iz Beograda, pa da se javim, da vidim kako se poznaju. Šta si bre ovdje, što si ostavio društvo, što imaš posao dolje, a mi čekamo ako se nešto desi. Druže Marko, da te ne muči mnogo, dođe ovdje da se pozdravi s Dražom Mihajlovićem. Šta? Ispane mu iz ruke, kaže on, nije se ja vidio, ispane mu slušalica iz ruke. Čuli smo samo kad su ga nešto malo pitali, nije ga to niko saslušao, da je rekao sam u Srbiji može biti da vrhovnog komandanta izda njegov najbliži saradnik. U toku je suđenje Draži Mihajloviću i odbrana je išla na to da pokaže da Mihajlović tu nema
komandnu ulogu da to rade te već razvlašćene, divlje organizovane grupe s namerom da on bude oslobođen. I sad se o tome govori i Tito u jednom trenutku kaže pa to može da se desi. To je politički proces. Na šta oni svi skoče na njega i kažu kakav politički proces, kakvo oslobođenje, pa šta će reći narod? To su te ljudske ravnoteže koje njega pokazuju zrelim od svih. On proba. Znači, to ne može da prođe u njegovom užem krugu. To je atmosfera. To je ovo što vam kažem, nije istorija samo tekst, ona je kontekst. I ako vi samo čitate dokument, a ne znate ni kad je on napisan, ni koga je pisao, ni zašto je pisao, ni u kakvim je relacijama sa svim drugima, onda vi naravno možete imati jednu krajnje uprošćenu, utilitarnu interpretaciju i da nekoga prikažete ovako ili onako. Đilas, Ranković i Kardelj. Oni su u to Titino vodstvo, najbliži suradnici Titovi, postali 37-38, dakle unutar 3-4 godine. Ali oni nisu Titu prije poznavali. Hebrang dolazi koji pozna Titu već godine i godine, 20 godina. Oni njemu, Titi govori ili stari, a najintimnije stari, ili druže stari, a Hebrang njemu govori Joža. Ali s druge strane u celom tom ponašanju i Titovom odnosu prema Hebrangu se osjećalo da je on zapravo ipak nekako tu skoro i jači ili bliži Titi nego njih trojica. Poznato je da je komisija koja je bila od CK i od Tita imenovana da dođe 1944. u Hrvatsku, da prokontrolira političko i ostalo stanje u Hrvatskoj. Tu u toj komisiji je bio Kardelj, bio je Đilas i ovaj njegov trabant povjesničar. Oni su Hebranga optuživali da dozvoljava na oslobođenom teritoriju vjeronauk, jel? I srpski i hrvatski. Drugi moment je bio oko razgraničenja granica republika, gdje je Hebrang zastupao da granica mora biti ipak na hrvatskim prostorima i ta granica je povučena na štetu tada Hrvatske, jel? Ja to osobno znam iz razloga što smo mi u toku 1942. godine još kao pokrajinsko komitet za Hrvatsku imali vlast ili jurisdikciju nad dijelom Vojvodine, jel, Srijema. Vi imate činjenicu nakon završetka rata i vjeronauka u školama i slično. Dakle, uvažavaju je tu činjenicu postojanje religije, religioznosti, utjecaja religije na stanovništvo i da kako prema tome se odnosio kao prema jednoj od vjerskih sloboda. S obzirom na izraziti antikomunistički stav koji je, da kako širio se i bio pozicija Svete stolice i Vatikana, jedna, rekao bih, Titova u biti naivna ideja je bila da katolička crkva u Hrvatskoj se na neki način otrgne od autoriteta Svete stolice, odnosno da postane nacionalno nezavisna crkva. To je kulminiralo jasno ovim suđenjem samome Stepincu, njegovim odlaskom u zatvor, da bi zapravo svoju kulminaciju na razini tih odnosa doživjelo nakon što je, dok je bio u zatvoru, Stepinac proglašen kardinalom. To je bio za tadašnju vlast, pa vjerujem da je i Tito o tome osobno odlučivao, za tadašnju vlast bilo na razini izrazite provokacije, pa je odlučeno da se prekinu diplomatski odnosi sa Vatikanom. I onda smo
stvar i formalno razrešili. Svaki ide na svoju stranu, s tim da ja uzimam dete, što je bio preduslov svega. Dobila sam dete i gotovo. Da bi nakon godinu dana, kad je ta ista žena, Titova sekretarica, umrla od tuberkuloze, on 8 dana iza njezine smrti došao u Zagreb s tim da me traži da se vratim. Potpuno drugojači, sav opet punim u sjaju očima kad me vidi tako. Ali ja više nisam htjela. Ja sam bila toliko i ozleđena i razočarana. Ja sam tako stvarno čistog srca u sve to ušla. I ja verujem da je on tako, ne verujem ništa da je odglumio. Ali onda mene dugo nije bilo i eto desilo što se desilo. A ja sam opet mislila da se to nije trebalo desiti i gotovo. I onda ja naprosto, to je, i tako smo se mi rastali u času kad je u stvari on mene još volio i ja njega još volila. Ali, međutim, to je takva barijera bila da ja nju nisam mogla premostiti. Ja sam zlopamtilo i tu se ništa ne može. Tito je došao 46. u Rijeku. Drže govor, pozvan u Opatiju, u Imperial, hotel Moskva je onda se zvao, na večeru sa Titom. Imao sam i ja svoje mjesto, ili kao rukovodilac ondašnje omladine, ali sam se zaljubio u moju suprugu današnju i ja sam eskivirao i nisam išao na večeru s Titom, nego sam išao s njom šetati uz dom u Mare. I poslije drugi dan me Dina Zlatić, član Novosadskog komiteta koja je to sve organizirala, napala da gdje sam bio, da nisam došao. Ja sam rekao da je bila gužva, da nisam mogao nikako doći do stola. Lagao sam, jer da sam rekao da sam eskivirao, bio bi gadno nastradao. Da jednog maršala nakon pobjede ne dočekam, nego da idem sa svojom djevojkom. A to tako, takvi smo bili. Hebrang iz Moskve se vraća kao čovjek koji definitivno je kod Staljina najbliži. Iako nema poziciju jedan od sekretara, postaje zapravo u ono kratko vrijeme, 45. i 46. do sukoba, drugi čovjek Jugoslavije. Recimo da je bio neki atentat na Titu ili da je Tito da umro iznenada ili šta, preuzeli bi vlast, ako ne Hebrang samo, onda Hebrang sa Kardenicom. Jedan partiju, drugi vladu i to bi bilo to. U tome Hebrangovom odnosu sa Staljinom naravno odmah detektira opasnost. I ta opasnost ne samo da je on nju osjećao, nego dolazi korpus delikti, dolazi pismo Staljina gdje Hebranga meće u vrh rukovodstva i svača ga tako. I Tito pravi jedan potez. Ide privredna delegacija 46. u Moskvu i Tito iznenadi sve, ne samo Hebranga, nego i sve tamo i odredi da Kidrić bude šef delegacije. Hebranga to povredi i on napiše pismo Kardelju svojom, kako bi se reklo, kritikom na Tita, da to nije u redu, s obzirom da on vodi, da reda on ide i tako dalje. Tu je nastala diskusija u Politbiru i nije točno da je on isključen iz Politbiroa, nego je on poznat po svojoj naravi, jednostavno se ustao u jednom momentu i izašao van iz sobe i rekao im je da ga više ne zovu na sastanke Politbira. I otišao je u Opatiji, gdje mu je žena bila sa djecom malom i sljedeći mjesec dana je krstario po Jadranu, ne odazivajući se na Titine pozive koje su bile u nekoliko navrata da dođe, da se izmire i tako dalje, jer Tito se malo i prestrašio. Kad je Dimitrov došao u posjetu Titu na Bledu, oni su se na Bledu dogovorili da bi trebalo
ostvariti Balkansku federaciju. To znači ujediniti Jugoslaviju, Bugarsku i Albaniju. U početku se prečutno s time slagao i Staljin, odnosno zapravo nije ništa govorio protiv. Ali onda Staljin je zapravo čvrsto stao na stanovištu da treba Albaniju da ima kao svoj oslonac na izlaz za Sredozemno more i predložio je da se ujedinimo samo mi i Bugarska i to odmah. Međutim, interesantno da je Dimitrov bio zato da ipak ostvarimo Balkansku federaciju i on je poslao svog poslanika, ja sam s njim razgovarao i on mi je rekao da Dimitrov traži da odmah proglasimo Balkansku federaciju, to znači Albaniju, Jugoslaviju i Bugarsku kao jednu državu. Nakon toga, zapravo to je glavni razlog da je došlo do Staljinovoga pisma, prvoga Staljinovoga pisma našem centralnom komitetu. Hebrang nije nikakav ruski čovjek ili staljinista ili šta ja znam. Ali se zna da je Staljin na njega se obraćao, da ga je smatrao najbližim i dolazi dokaz. Kada oni njega izbacuju iz SK, Staljin u pismu intervenira za njega i uzima u zaštitu. Da toga nije bilo, bio bi isto neki drugi sukob. Jer Hebrangova narav je toliko snažna bila. I Titina konačno. Da nije moglo biti nekakvih sada, jedan će postati šef, drugi će mu biti pomoćnik, ovo ono. Oni su od uvijek bili alpari, prijatelji na neki način, jel da? Drug Tita je pošao javići da se rada bio da išao u Narodnu skupštinu. Kolona naša, objedinjenje normalno bilo ulišto u kojem sam ja bio na tom mjestu. I tramvaj je od željezničke stanice išao pesjesao Miloša Velikoga, a oni su tamo naišli. I ja sam skočio i pred tramvaj, i to je bilo na brzini. Ja sam skočio i on mene tada čak gurda, međutim ja sam pištoljem, kako sam skočio, ja sam i pištoljem pokazao, tako da on skočio, da me nije pregazio, ali nije ufalio u kolonu. I to je vidio i Tito i Žeželj. I odmah su mene zvali i dali mi sat od druga Tita. Ja sam bio njegov gost, tako da sam, a onda on još nije bio službeno vezan sa Jovankom. Čitav dan smo ručali, doručkovali i večerali zajedno, da sam ja ovih 10 dana koliko sam bio kod Tita imao prilike zapravo da čujem sve o politici kakva se je vodila onda u Jugoslaviji. Ovako je bila rang lista: Tito, Ranković, Kardelj, Đilas. Njih četvorica su zapravo odlučivali o svemu u Jugoslaviji. Oni su isto stanovali u blizini, tako da svaku večer su dolazili kod Tita i rješavali sve tekuće probleme. I dođe do toga sukoba, teoretskog. Pise, vamo pismo nama i dođe rezolucija Informbirova. Jer oni su pozvali Tita da ide u Bukurešt na sastanak tih 9 partija. Među tim partijama ne samo Istočna Europa, nego bila je Francuska i Italijanska, ogromne partije i kultura, Švedska, Francuska, Italija. Znači sve je stvoreno komplot protiv Jugoslavije i Tita. Oni koji su rekli Titu da ide, bez obzira gdje je ko bio u tom mjestu, oni su htjeli Tita da unište. Jer tamo je njemu spremano da ponizi se, da poljubi cipele ili ruke glavarima toga svijeta novoga, čovjek koji je sam stvorio ono što se stvorio u Jugoslaviji. Jer bez njega ta Jugoslavija ne bi uredila koliko jedna stara vreća. Onda je došlo ono pismo Informbirova, u kome smo mi svi proglašeni špijunima, ubicama i izdajicama. Tu je izričito nabrojeno 30 rukovodilaca Jugoslavije, među njima sam i ja. Kad je Tito meni
i to se jako još danas se sjećam kako mi je uručio ono pismo. On je bio isto tako pogođen, teško pogođen aktom. On nije očekivao, Tito nije očekivao da će Staljin ići na prisiljavanje Jugoslavije da prihvati Staljinovo mišljenje. Na 5. kongresu bio sam delegat u Beogradu. Tjedan dana u Topčideru smo bili. I tamo smo bili zatvoreni, u zatvorenom prostoru, niko nije mogao doći s nama. I Tito je bio šarmantan, moram to reći. On je došao za naš stol, istarski. Bili smo tri Istrana tamo. I sjeo je, popio s nama nekoliko čaša vina, popričao, pitao da dakle smo, vrlo ljubazan bio. I poslije gledam, išao od nas za drugi stol, pa za treći stol. Sve stolove obišao. To je takav bio. Na 5. kongresu Komunističke partije Jugoslavije u Beogradu, mi smo još uvijek imali Staljina fotografiju i hvalili Staljina, jer bez obzira što smo bili u sukobu, htjeli smo zapravo da idemo na jedno pomirenje sa Staljinom. Odnosno da on prestane Jugoslaviju smatrati jednim pomagačem imperialista. Čedomir Mederović mi je ispevao jednu pesmu, jedan tekst i ja sam komponovao. I tu odmah smo to dali, napisao sam note i za vrijeme pauze 5. kongresa dato je to Blamu koji je svirao na harmonici i on je skupio na radio stanici jedan mali muški zbor i oni su odmah počeli da pevaju, dakle, tu pesmu Proletera, odnosno tu pesmu, kako se zvala, pesma partije. I to je tačno bila jedan otpor, dakle, protest. Bilo nas je oko 25 u predsjedništvu i na predsjedništvu je Tito predložio da bi ja otišao za ambasadora u Moskvu. I što je predsjedništvo prihvatilo. Sad sam ja počeo proučavati sve te materijale i došao sam do uvjerenja da zbog internacionalne situacije kakva je onda bila, da bi ipak bilo pametnije da nekako popustimo Staljinu. Nakon što sam ja to iznio, svoje mišljenje, onda sam bio smijenjen sa dužnosti i poslan na rat u Zagreb, u arhiv. Rečeno nam je da se spremim za 3 dana, da dolazim u Beograd, da sam određen za otpravnika poslova u Moskvu. I u Beogradu su me odmah pripremali za Moskvu. I kratko sam to ostao i pred odlazak u Moskvu me je primio Tito. I onda mi je rekao, ja sam bio u Moskvi. Jako je teško, jako ćete teško podnositi sadašnju Moskvu. Kako sam ja teško podnosio i onda kad sam čak onda i ja bio. I tako se ništa nije govora bilo o radu, o ovome, ali više je rastanak oca sa sinom. I tako sam ja to i prihvatio. Dolaskom u Moskvu ja sam se prijavio i vrlo su se učtivo odnosili, vrlo učtivo. Ali su mi uspostavili pratnju koja nije se ona krila. Ako sam išao s automobilom, automobil odmah iza mene je bio sa 2 službenika. Onda ako sam išao peške, uvijek je iza mene. Nekoliko koraka bile dvojica, nisu se oni ništa krili. To je kao da sačuvaju moju bezbednost.
je nastao Informbiro, on je strahovito puno radio. I noćima. Jer smo znala samo noći šetati onako. Pa je on, vidim ga kroz prozor, imao je veliku kartu na zidu i gledao je i saginjao se, valjda je nešto pisao. Uglavnom jednog dana je došao se pozdraviti i rekao je, teta, ti će se morat maknuti jer ne znam da li će nas Rusi pregaziti ili ne. Jer kaže, prvo ćeš biti na udaru. To je bila velika, velika ljubav između njega i nje. Ona ga je podsjećala na majku, jer isti crte lica, mislim, visina, debljina, smijeh, ama sve. Stvarno, mislim, jednog sakriješ, drugog pokažeš, ja? I on je dolazio redovito tamo i u civilu, i u uniformi, i uvijek je pitao, teta, šta treba, jer on nas je izdržavao. Tako da je on skupio tu svoju porodicu, do koje on dosta držao, znate. Bio počeo Informbiro, znate. To je težak period bio, znate kako je sve to. I onda pitam mene stric, je li dobiješ pismo od tate? Kažem, da, to mislim, kaže, znaš šta? Kaže, nemojte vidjeti, ja ću tu kazati i Mariji, puno da se brinite za njega, za tate. Kaže, stavili smo na znanje Rakošiju, tada bio Rakoši, mađarski bog, da mi znamo za njegovog brata. A Rakoši, rođeni brat, u Adi bio direktor jedne firme. Taj sukob nije bio samo verbalne prirode. Na našim granicama su ginuli naši graničari. Tito je doneo odluku da se, pored aktiviranja brojnih jedinica koje su bile posle rata odmah rasformirane i stavljene u rezervu, da se formira i jedan organ koji se zvao Glavna inspekcija oružanih snaga. To je jedan nezavisan organ koji je direktno počinjen Titu, vrhovnom komandantu, i nezavisan je bio od Ministarstva odbrane i od Generalštaba. Kada je izbila rezolucija, svi smo se našli u sadašnjem, tamo gdje je školska knjiga, ima jedna dvorana, bila sve redakcije zajedno treba da se izjasne o čemu reći. I sad naravno se ljudi dižu, svi kažu mi smo za ovo, za ono, za Tita i tako dalje. Nije bilo nikakvog razloga jer ono bila budalaština i tako dalje. Ja sam svoje rekao, znam sve što se događalo i prije nego što su govorili, nego što je došla ta rezolucija. A iza mene su sedeli redakcija Napreda. Oni su do tog dana pisali uvodnike i članke u kojima su hvalili Sovjetski savez, iz pune snage. To što su sad počeli govoriti je bilo strašno. Jer to nije bilo osuda nego na jednom nivou, ne novinarsko, nego sada ono sasvim nešto što je mene zasmetalo. I kad su oni završili sa tim, ja sam se digao i rekao sam sa ovakvim načinom, kao što je ovo, pa jučer si pisao to i to, pa možeš pristojno to govoriti. Ovo je principijelno pitanje u tom smislu. Tišina bila iza toga, niko ništa. Ja sam 2 dana iza toga pozvao u komitet. I kad je došao taj Informbiro, onda smo pričali nešto, ja sam rekao, pa taj Stalin, taj je htio Jugoslaviju pretvoriti u svoju guberniju. Ali baš ni tu nema neke demokracije, jer se sastanci partija održavaju u tajnosti, a rukovodioci imaju svoje posebne dućane za opskrbu. Ostali imaju kupone. I tu me jedan neki Crnogorac, Ivanović, denuncirao. I došla je udba po mene. Ja sam biciklom išao na posao i odveli me u zatvor u Petrinsku ulicu. U taj isti zatvor gdje sam bio za vrijeme Kraljevske Jugoslavije, jer sam bio član Svjetlosti. Pojavi se jedna grupa avijatičara i da dođu u ambasadu.
I oni su došli. Njih je bilo, koliko se sjećam, okolo 10. I oni su došli i sada mi ništa ne možemo. Zadržali smo ih u ambasadi, njima je to jasno. Napisali su pismo svojim devojkama, roditeljima i tako dalje. I ostali su tu čitav dan i predvečer su napustili ambasadu. Ja sam bio otvorio prozor, gledao tuga. Moram da kažem da sam plakao. Njih je već Marica sačekala i strpala je u tu Maricu i oči su i te. Da je Krleža savjetovao staroga, to znači Tita, da uzme neki od tih otoka na Jadranu i da koncentriše informirovce na jedno mjesto gdje će biti usluženo sve što treba, a kaže ima jedno ostrvce, malo. On nastavlja priču, koji je isto pomenuo Krleža, koji je on čuo od Avgustinčića, koji je skulptor, da postoji jedno malo ostrvo koji ima mermer, koji može da se korisno obrađuje i da posluži kao zanimanje za ljude kad su već u zatvoru ili izoloni da imaju nešto da radi. Rekao, dobro, že Marković, ovdje da vidi, nego ja ne znam što da traži. Traži to. Idemo, Goli otok je stvarno Goli otok, ništa nije kamenjar je, da nema i šume, nema ništa. Ima neki pešasovaca, vidimo da se tamo guraju. Ja se vratim u Beograd i izvijestim Rankovića, Ranković izvijesti koga treba da se sredi taj otok. To su radili Udba Hrvatske i ministarstvo, ko zna ko je to tamo radio, s tim što su doveli zatvorenike, ne informirovce, i napravili su neki, kako da kažem, lepi, jedan dosta lijepi ambijent. Sad, ja sam to jedan put rekao lijepi, ajde mi se smeje. Pa kako ti može biti lijepi, govori, može da bude. Ljepše je ono tvoja kuća i ne tvoja bašta u Beogradu. Lijep je bio. A što su ga napunili informirovci, to je njihov problem. Kao prvo je sama ideja genijalna i monstruozna. Naime, mi koji smo administrativno kažnjeni, mi nismo izvedeni na sud, niti smo bili optuženi, nego nam je rečeno da smo oslobođeni istrage i da možemo ići i kad sam krenuo da se ali odite tamo za onaj stol. A za onim stolom sede neki ljudi koji mene ne poznaju, koje nikad nisam vidio, koji ti jednostavno administrativno kažu 2 godine administrativna kazna. Ja sam rekao, prosite, vi mene to, jer se ja mogu žaliti. Kaže, možete se žaliti. Ja kažem, dajte mi papir, ja se žalim, nisam kriv i ne ostaje tako. I dok sam se ja potpisao, neko drugi je potpisao ovo što sam ja trebao potpisati, a ja sam potpisao na tuđe ime. Dakle, mislim, totalni nered, jer to su bili ljudi određeni od gradskog komiteta. Dajte to, samo obavite, tako dalje. Nakon nikakvog suđenja, niti ispitivanja, ni ništa, poslali na Goli otok. Iako nisam ni jednu reč rekao prilog Staljinu, ni informirao, ništa. Ali bilo je dovoljno da kažem da nema demokracije i s Bogom diko. Nije bilo dovoljno lisičina, nego smo bili vezani u lance, nije bilo toliko lisičaka. I onda dolazimo na neku dasku i vidimo brod, ne? I tamo stoji brod. I kad dođeš tamo, ona, kako se zove, šljiva, ne? A ovdje udarite nogom u stražnicu i ti padaš dole, ne znaš koliko duboko, ne? Ali jedan pada na drugo, i dole su boksovi. I kao što se u filmovima crnce kad voziš za Ameriku, ne u onim brodovima i tako dalje, imaš ovako 50 cm. Jer tu uručiš se unutra, tamo, ajde uloči unutra, gurate jedan i tako dalje. Prvi puta vidim milicionere u kratkim hlačicama, kao da je Afrika, kratke hlačice, a bele i noge, sa puškom mitraljezom postoje okolo. I sad je opet jedna daska s kojoj izlaziš van, nema staze, nema ništa, i na jednom mjestu stoji grupa u uniformama, zelenim uniformama, ali specijalne neke uniforme, bez ikakvih oznaka. I mi, ajde, skidaj se do gologa. A ja sam bio vezan sa pomoćnikom glavnog urednika Večernjeg lista, zvao se Narodni list tada. A to je bivši španski borac, Petar Ivanović.
I dok se mi penjemo malo gore, tamo stoji ta grupa i on meni najdariti kaže, viđi, pa to je Jovo Kapić. I kad smo došli bliže, moj Pero ne može da šuti, nego njemu kaže. Jer Jovo, što činite vi to od nas? Crnogorci mu kaže. A ovaj ovako pogleda, kojega nikad nije vidio, zove milicionera. Kaže, ajde, nek skine cipele i tamo 100 metara do tamo i nazad, kamenje, golo kamenje, znaš ovako. I ovaj ga gulo, znaš. I on kad se vrati nazad, kaže, jer sad znaš što činimo od vas. Iza toga meni kaže Petar Ivanović. Ne samo da sam ga primao u partiju, nego ja sam mu venčani kum. Jel ti znate vi šta je kod Crnogoraca venčani kum? Najbliži se. Goli otok je bio jedan objekat koji je vazda bilo 3 do 5 hiljada ljudi. Nismo i mi doveli tamo što volimo da ih dovedemo. Nego su izdali zemlju svoju. To je 5. kolona koja je čekala Ruse, oni nama da baču bombe za vrat. A mi ne znamo kre bombe pucaju. A to nije mogu. Moram reći da najmanje je ipak bilo iz Hrvatske. Najteže su prošli Crnogorci. I zbog toga nije slučajno da je i upravnik i oni koji su istragu protiv JP-a vodili glavni, ipak bili Crnogorci. Drugi svjetski rat nije toliko generala pozobao koliko je pozobao Goli otok. Duško Brkić je došao i rekao da sam isključen iz partije. Ja sam mu odgovorio da ja ne priznajem i da se i dalje smatram članom partije i da tu odluku ne prihvaćam. I nakon 1 sata su došli po mene i uhapsili me. Nakon toga sam sproveden u Rijeku i od tamo smo brodom, čitava jedna grupa, sprovedeni na Goli otok. I kad smo iskrcani na Golim otoku, dočekala nas je čitava s jedne i s druge strane jedan kordon zatvorenika sa batinama i koji su nas počeli mlatiti. Tako da smo mi, kad smo prolazili, svi bili tučeni, tako da su neki jako teško zapravo ranjeni. Nismo zatvoreni sa ostalim zatvorenicima, nego to je takozvana rupa 104 u jednoj rupi koja je iskopana u zemlju, koja je recimo bila veličine možda 2 puta ove sobe, a visina oko 10 metara je bilo ta rupa dolje. I svaku večer su opet zatvorenici pojedince tukli. Znaš što je bio taj topli svijet? To dođe novi brod i dovede 200 ljudi. Dođu, liferuju ko da idu u Ameriku na poslove. Postoje se 2 špaljira. Jedno 50-100 ljudi tamo ima. I onda dođu oni sa broda izlaze. Sada uprava logora smisli. Ko su ovi novi ljudi koji su došli s polja? Ako oni budu agitatori i pokrenu 4-5 hiljada ljudi, 3 hiljade ljudi, koliko je momentalno na Golom otoku, mi ćemo imati katastrofu. Mi ćemo morati da ratujemo s njima, a taj ćemo radi izgubimo će Rusi da ih pomognu. Mi smo čekali kad će Rusija dođu. Svaki dan, svaku noć. Onda oni prolaze, a ovi, došli ste, materine, ovo. Sram vas bilo, dosta je nama, još vi nama doprinosite da još dalje ostanemo i da vi s nama dijelite ovaj lijepi ambijent i tako da i nekog ovako nogom, neko pljune majkom, psuje, to jeste. Ali da bije, da muči ljude, što znači muči ljude, treba da mu kidaš meso, nokte vadiš. Ko to muči, ko je to, jeste normalno. Ranković je poslao Dobricu Ćosića da vidi šta je, kako je, koji je tada važio, nije on kao sada. Tada je važio kao Tolstoj, srpski. Da vidi i da kaže šta je javno. Ništa nije Dobrica rekao, nikakvi nalaz nije pravio. 49. godine. Tada mi je tu notu, u 9 sati su mu predali notu i došao je Gromiko. I Gromiko mi je tada prvi zamjenik ministra inostranih poslova. Nosio je taj kovertu ispod ruke i kad sam ušao kod njega, on je držao još tu kovertu pod rukom i dao mi tu notu u ime sovjetske vlade.
utajnota bila kratka. Oni prekidaju odnose o prijateljstvu, uzajemnoj pomoći i tako dalje. Ja sam rekao da ću to obavijestiti svoju vladu. Kaže ono, vjernik nisam, a nisam smatrao se ni dužnim da se ikom ispovjedam, sem pred svojim narodom. Ovo je meni najteži moment u životu. Mi smo ranije imali podrške od drugih komunista i drugog. Sad smo mi optuženi da smo saradnici fašista, da smo izdali socijalizam. Ja sam proglašen i gestapovskim agentom i prodamnim izdajnikom komunističkog pokreta samo zato što nisam se priklonio Staljinu. A ja sam mogao. Onda bi ja bio slavljen ponovo. Međutim, ja kao proleter, beskućnik, fremter, tada bi baš izdao svoju zemlju, izdao sebe. Ne dozvolite da vas iko povede da izdate svoju zemlju. Istina mora pobijediti. Pre ili kasnije istina će pobijediti. Međutim, princip Golog otoka nije to da te neko optužuje. Ne, nego ti ćeš biti slobodan kad sam priznaš sve. Dakle, kad sam sebe optužuješ, a osim toga otkucaš sve koga god si, s kim si razgovarao i tako dalje. I održim govore svima njima, bivši moji drugovi, sada niste, bili ste moji dobri drugovi. U većini vas koji su odboraci. Da znate jednu stvar. Mi nismo došli da vas uništimo, niti da ukaljamo vašu čast. Nego smo iz nužde, da se ne bi desilo, da nas napadnu Rusi, vaši prijatelji i saveznici, a vi da poslužite njima da nam svako zlo napravite. Svaki onaj koji bude potpisao da neće biti u propagandi, ništa mi drugo ne tražim. I odmah nek se spakuje, neki da hoće samo zajedno. To da znate. Ali ne budete li tvrdokorni, ja neće niko da vam uzme život, ali odavde nećete kuće gledati dok god ne promijenite mišljenje. To da ja vam to kažem, to sam rekao. Nakon što sam tamo počeo razmišljati da li to ima smisla, odlučio sam ipak da se pod navodnicima pokajem. I dao sam jednu izjavu, kojem prihvaćam liniju partije i tako dalje, Tita i tako dalje, što je onda objavljeno naravno u čitavoj štampi i nakon toga sam pušten. Moji brati opet su ga uhapsili i strpali na Goli otok. A nije bio informirač. On je samo rekao da nema demokracije u partiji, a to je pisalo u rezoluciji. I onda su mu to, prijatelj ga je cinkao, bio je godinu dana dole. Tako da to je obilježilo cijeli naš život. I naš otac je zbog toga stradao. Došao je na večer pred vrata kuće i tu ga je čekao udbaš jedan, ima ime i prezime. I pucao u njega i ubio ga. Najprije su rekli da je samoubojstvo, onda sam ja razgovarao s sekretarom komiteta o Điđinu Pazinu, Ivančićem. On mi je rekao, reci Bertu, nemoj mu lagat, reci da je nesretan slučaj, pucao si i gotovo. I tako su mi rekli da je pucao, jer onda se bilo jedno vrijeme samovolje, jedno vrijeme kad si sve mogao ubiti koga god hoćeš, to je tako doba bilo. Protiv takvih metoda sam se borila pre rata, a ne da mi primenjujemo. Ali da nije bilo hapšenja onih koji su bili za informirani, mi bi imali Ruse. Imali smo da biramo. Hoćemo Ruse
da budemo kao Mađari, okupirani, ili moraš hapsiti ljude koji su spremni da njim otvore vrata. U tom momentu kad imaš posla sa tako snažnim protivnikom, onda i ti kriteriji postaju daleko, što bi rekao, ubitačniji. Tako da je Goli otok postao nužnost za obranu tada Tita i Titove Jugoslavije. Kada država dođe u jednu tako tešku situaciju kao što je bila ta u kojoj smo mi došli u konfliktu sa velikom svjetskom silom Sovjetski savez, je po mome mišljenju interniranje neprijatelja ili potencijalnih neprijatelja razumljivo. Međutim, neljudsko postupanje sa tim ljudima na tom Golom otoku je nešto što je ljudski, pravno, moralno, sa tačke gledišta čovečanstvo, neopravdljivo. Jugoslavija 49. koja se broji dani kad će ju Sovjetski savez napasti, a tu u zatvoru je čovjek na kojeg napadač, kako se to kaže, šecuje, koji ide u tu Jugoslaviju da njega uspostavi za šefa. Sudbina je takva kakva je bila. Ja mislim, nema misteriozne smrti za Hebranga. Da je to bilo ipak ubijstvo, jel? A on je Hebranga ipak do zadnjeg časa smatrao svojim kadrom s kojim je on najviše dijelio tu prošlost radničkog pokreta, jel? I oslanjanja na njega. To pobuđuje kod mene sumnju da to nije moglo ići ipak bez njega, jel? Ja ovu tezu da je šurovao sa Rusima ne mogu isto tako odbaciti i svakako da bi Staljinu jako odgovaralo njegov pristup na njegovu stranu. Mislim da je to bio razlog da se ga riješe na pitanju likvidacije, najobičnije gangsterske likvidacije.